Bolesni lav. Bilo jedan bolesni lav, koji je samo ležao samo u svojoj špilji, jer nije mogao ništa raditi. Jednog dana mu je došao medvjed. Medvjed mu se poklonio, a lav ga pita: slušaj me, medvjede, reci ti meni, da li tu tebi smrdi ovdje u mojoj špilji? A medvjed odgovori: imaš pravo, ovdje gadno smrdi. Na to se lav nasrdi, pa ubije medvjeda. To je sve zec vidio, pa je došao kralju lavu, poklonio mu se i zeca upita: slušaj me, zecu, čuj me, da li tebi ovdje smrdi u ovoj špilji? A onda zec kaže: ma kaj bi tu smrdilo, to zapravo lijepo miriši. Onda lav kaže: pa ti lažeš, tu ne miriši, tu jako smrdi, pa ubije zeca jer je lago. To je sve vidio vuk i čuo. Dođe lavu, pokloni mu se i onda pita lav vuka: slušaj me, da li tebi ovdje isto smrdi u mojoj špilji? Onda vuk kaže: pa što, tu ne smrdi, pa tu ne miriši. Na to lav kaže: pa ti lažeš, mora ili smrdit ili mirisat. I onda ubije i vuka. To je sve Lija vidjela, kako svi su umirali. Onda dođe lavu, pokloni mu se i kaže lav: slušaj me, Lijo, da li tebi ovdje smrdi u mojoj špilji? Onda Lija kaže: oprostite mi, care, nažalost ja ne mogu vam to reći. Jako sam se prehladila, zaštopan mi je nos, pa ne mogu reći da li smrdi ili miriši, a lagati ne smijem. Zato lav nije je ubio, zato što je bila jako lukava. Hvala.